1 2 Hururuka-ini cia kirima gia Kirinyaga ni kuathakia mathiite keheri-ini gutigirira kiumia giukite gikinya ni magakorwo meharirie kuyukia uhotani na kugatira tigiti wa mathako ma gitaru kia Afrika maria makaharirio bururi wa Morocco mucii wa Rabat. Natwa trials ni ngateng'era tondu training yakwa ni msock training te ndoku na kinyabuto kinyeta coach ni ona program arata the right program to ne ravota ugu arauga ni ravota gwika guo na ndiana ndiereketa guteng'era kivaro na tengerete kivaro 2013 ni Japan ndona turi na Grand Japan na ngiteng'era 1347 na riu ni esiria neto African Games. Mucii wa Kasarani ni kuongana na thawani kagayanio athaki magitika guita thino na kuhumania makimatha tigiti wa gukarirukia bendera ya bururi rugongo rwa Afrika. Stretch abductor. Shukuru wa Kigari ukoretwo ri kiguni kinene kuri ateng'eri kuona riera riega ria gicigirira kia Mount Kenya ni riteithagia athaki gwika mehariria na njira igwete. Attitude ya Embu ni mzuri kwa riadha na ina balance, maana kuna sehemu iko juu sana na kuna sehemu ambayo iko katikati, na pia unaweza pata mahali ambayo unaweza fanyia training yako vile inavyohitajika. Wagi wa irato cia guteng'era na gwika mehariria na wagi wa baciriri ari mamwe wa mathina maria ateng'eri aria mari Kigari managerera makoria kuru thirikari ya kaunti yateithĩrĩria muteng'eri. Maombi yetu kwa uongozi wa kaunti kuweza kutusupport kwa sababu riadha inahitaji hela. Vifaa zake kama viatu ya kukimbia hakuna, ile ikiwa mpya iko chini ya 10,000. Unaona hizi tracksuit vijana wanaofaa hakuna, ile iko chini ya 10,000. Na imewabidi wakati mwingi tuende kwa au usaji wa second hand clothes mtumba kwa injina lingine kutafuta ile tu kifaa ambacho tunaweza tumia kwa muda. Nyudu wa mathina maya ateng'eri amwe ni makuire ngoro na magicokereria tumiri wa dawa cia kulevya undu uria ucokiti miturire yao na thutha na kuhotomia maisha mao. Wengi wamekuwa na vipawa na kwa sababu ya kukosa ufadhili wengine, mimi na wajua vijana kadhaa ambao tulikuwa mazoezi nao hapa Embu, hapa Kigari aswa, ambao wamepotelea kwa mikuka pande za Keretiri, pande ya Siakago, na ni vijana ambao leo tungekuwa tunajivunia kuwa mambingwa. No thengia muritu maria makoretwo makimagumira athaki aya makugamatira horo hiyo ni hingisha ici, lakini ici itivati gutuma nemwe ne guteng'era ni ira, yani anakorwo ni iratura facilities ni ngenda gukumetumba ari ngaceria nguo cia guteng'era, ngaceria iratu cia guteng'era, ngauka ngambiria guteng'era, na nikio gitumite ni rathie competition. Ambugire ndawa ici ando aria maraitumira ti mbega na ando aria marathi na mbere na guteng'era na cia ando aranda ni no ni mekirie no ni merie mekayekire kindore u tondu ona mundu araka gacinda thenya kathii uga kaora karingia gacinda ukigunwe kira world best na ti world best ya oma ugu mundu arabutira tatu tautagira ni tutukwa tugikinyire kabane to no tirena na ugu uraye mndungu. Kiumia giukite athaki makungwana mucii wa Kasarani kumbura rukungu na gaturu kohoro kiama kia mahenya bururi-ini kio iki gakorwo na murito ma timu iria gathii bururi-ini wa Morocco mbitika-ini cia mahenya ma gitaru kia Afrika. Ngiribotera Inooro TV, John Kata Wanjohi.